Munini wa Chibo wa Timau Township Martin Mwenda nerite akariba keja kwaga nthoni thigunkune kana gwikira mauturo jao gwatine kagitene gaka kathigunkwa kiaria ugite antu babati gwikaria na nja yawe kagitene gaka thigunkwo etite na mbere. Endere ya Kristo betete na mbere gukungwira mambura ya thigunkwo nyuma ya gakenkena rietwa Jesu Kristo guciarwa nkorone cia muthenya narua. Martin Mwenda uria ni munini wa Chibo nterese Timau Township gicone Kiburi na sumirite na kuria kari kwimenyera anene na kunywa nchobi nkoruki ya kithimi gintu kiria ugite ni ugwati bunene kiri ugima bwa mwiri na kaingi gituma andu aite na gitumi kumira na antu bakahorora mwaka bari na banje cia mwiri twi mantune ja thionko to avoid kunywa nchobi gukurukithia kithimi to avoid ndo aite na araire atutaki kuomboleza, tunataka kusherekea kusaliwa kwa Yesu. Sawa sawa. Yesu ndiye anasaliwa, sio pombe. Yesu anasaliwa, sio bangi. Wewe enda kanisa, sherekea Yesu, ikiwezekana okoka kama hujaokoka. Batakubera itarira thionko batie banire na nchobi, kunywa nchobi gukira meanga kana kupita kiasi. Bachoka batie banire ndawa cia mbogita. Into ya bangi na ndawa ire ingi cio tumirwa. Na choke mbere kithomo gintu kia maana sana. Kithomo na ida guteja aciari kuna riuju Chibo Mwenda aruga mawamba ni jambirite gukujirwo maturene na arantu bagutaima mburi na ndithi ingi ciitha na kuringa kithaka nacio na bangi nabo kuiya kinya bionanirie barabara na kubiende biriskerebu gintu kiria ugite buja tongere baukari ni betete na mbere kuthingatira na kinya gwikira pamwe bao mpine kirita mukana jo munene kiri baraba jukite kanya kathigunku na kwambire kuthangikia karibangi awamba bo mburi buingite muno kuri antu batiumiria kugura nyama lakini barenda nyama cia antu barabangi mtu arethite mburi cia mburi kaura nyamburi mugwanja ko tugerie ku report insecurity incidences kiri security department kugeria kwira wananchi especially youth no nto ibaba guciethera mitegone kwa involved mantu jaja kuija mburi na tuamba to kinya scrap meto twina challenge youth kwethera bakini baichi involved na gweta kukura signboard na una kuchiethia ituthithetie several arrest na wetoka ethira scrap meto uti genuine mtu wetete akagita signboard acoka amithia na matairi kageta amithima itwethirite twina mucemanio na scrap metal dealers Batimau twabera ora babati kurita ngugi as per their license ora license ciao ikuga batie banire na kugura into bati kumenya ina abimete kana bila ba suspect ibia kuia ngoroki na ugete skuru ya Kiubundi rere ntere uce Timau ni betete na mbere na kwaranira na tongere mwanya na kuona skuru iwe ikagirithwa ni kenda mbe umbite bagatonya kuna kugita course mwanya cia Kiubundi na gucebanire na wagi bwa ngugi na uthobora bo gutuma bagaitondera na mawakagia mwanya maturene kwina technical institute ire aja Timau tukugeria kubangania ya administration tucoka tushirikiana na other local leaders tonora ana baba pakaumba kutonya skuru kuthoma kanera twita ki national government 100% transition ana barabara primary bethro bonde ba gutonya secondary kana those TVET institutions tugacoka tukauga batwija national administration twina initiative ya kuanda miti ana barabara thirire skuru pia itukubangora tukaba involve ke kuanda miti kenda patuika engage bere skuru iruro batikeja ku involve na those other illicit activities yoto ja kunywa ndawa cia kulevya kunywa nchobi na mantu jothe rinonto idleness sometimes ni changiaga antu babethe kwithira beciethira mantu ne jatebui reportera Weru TV weekend kuma Timau gicone Kiburi mbita mawira kirigia